ngasi alhamdulillah irai ni misla juma loi na sonari achuk tawbe ibadat Allah na khoi gi loi ma ki guna kok pi gani har ibadat duk tawbe ibadat tawra matung da muka hayo ki khoi gi bat tawre miwa ngange gibat tawganu haisi Allah na haibne migi miwa nganganu migi tungda migi fatawa haiganu harisi Allah na Quran da haibne ekoi Quran da iman pure iba kanguni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tarika da ekoi namaz soli ni roza heli bani Allah natana kanata kai bo he mangamba ge sak kari go bo he mangamba sakti leite adana ekoi khudima aina taw thabak sida halal tarika da hona hobase ekoi khuding makta faraj ain haram ki thabak khuding thadok pase ekoi khuding faraj ain tarigi haram na jahannam johon gane halal na jannat johon gane to na halal tha ekoi ta hoba haram tha do hoba to Allah na thini ne ba Quran da la na hairi ne adigo miroi sing mi ki tungda gi bat tauba mi du asi basa bane se Quran na hairi ne Allah na surah hujurat ta Allah na hairi ne Quran da hairi ba phum ne ke kana gum mi ki tungda mahak ne mahak ke mangda har ba mahak ne ikai ge ba wa ma hai ba tar ba di mahak aduna mi adu ke asi basa ba ka sap mane hai Quran na hairi ba ai qiyamah ki me bijaga ne hairi ekoi ki si ni pa su nu pi su to ba tau si